Niko na mheshimiwa wa Starehe kule Nairobi, Mheshimiwa Mwago. Ado Marago murega rege. Nijetago Amos Mwago Maina kuma Starehe constituency haria Nairobi gatagate. Haria mutomaci anucia nyuci goka gwetha mawira na ingi goka guthoma Nairobi no Kasongo kana akona ni wega amorage mamuria ciuria. Na nikio ndiguku muthe nigetha nyone itungati cia Maragwa aria mena ruo rwa ciana citu iria cioragirwo. Nĩaigana mena ruo rũu. Muthenya uria tugacemania na mundu ucio ni mugamucokeria kiuria giake. Niĩ ngũmũria andũ a Maragwa muikare na kura twetere muthuri ucio hindi ya 2027 tumuinukie Sugoi athie akorage ciana ciao no ti ciana citu. Ĩtiguo andũ aitũ? Vijana mpo? Vijana fire. Ni mwaigua mutongoria witu ni aroka na kiama. Ĩtiguo? Na niĩ ndĩ hau ndĩta Gen Z kwa sababu hii chama ni ya sisi vijana. Vijana wangapi wako tayari tuingie chama ya Rigiji? Vijana wangapi wako tayari kuingia Rigiji? Mimi niko pale kuangalia interest ya nyinyi vijana, to make sure tumetuma Kasongo nyumbani, tutengeneze hii nchi kwa sababu sisi ndio tutabaki na hii nchi. Si ni kweli? Asanteni sana watu wa Maragwa, must go. Ni wangapi nasema Kasongo must go? Wangapi wanasema Kasongo must go? Asanteni sana na gayo amurathime.